дар футболи аврупои солҳои охир сафи футболбозони мусалмон ки дар сатҳи олӣ бозӣ мекунанд хело зиёд аст. Онҳо на танҳо футболбозони беҳамто, инчунин инсонҳои нотакрор мебошанд, барои дигарон намунаи ибрат ҳастанд. Мисол Салоҳ ва Мане ба ғайр аз ҳунарнамоии зебояшон дар майдон, инчунин дар ҳаёт нафарони хелоам саховатманд ва дасткушод мебошанд. Ана Нголо Канте бошад, намунаи хоксорӣ ва инсондӯстӣ аст. Нголо яке аз нафароне мебошад ки қариб хейтер надорад ва ҳама ӯро дӯст медоранд. Мусалмонон бисёр ҳастанд, аммо шумо медонед ки на ҳамаи онҳо дар оилаи мусулмон таваллуд шуданд ва ё ин ки аз аввал мусулмон буданд. Дар барномаи имрӯза маҳз оиди футболбозоне гап мезанем ки гузаштагонашон мусулмон набуданд ва онҳо дар давоми ҳаёташон исломро қабул карданд. Агар ин идеяи видео ба шумо писанд бошад, худи ҳозир метавонед барои қадрдонӣ кардани заҳматҳои мо лайки қиматбаҳои худро гузоред. Мо бошем сар мекунем. шумо варзишро дӯст медориду мехоҳед ки тамошои рақобатҳову бозиҳоро боз ҳам ҷолибтар кунед? Ин тавр бошад, метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз як икс истифода кунед. Инҷо ба ҳамаи рӯйдодҳои варзишӣ коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун пешниҳод карда мешаванд. Агар шумо то он регистратсия накарда бошед, пас баръакс ба шумо хушхабар дорам. Ҳангоми регистратсия агар дар ҷои промокод калимаи ташвиқро истифода кунед, пас ба шумо то 1140 сомонӣ бонус медиҳанд. Имкониятро аз даст надиҳед. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Пол Погба яке аз беҳтарин нимҳимоятгарони ин давра аст. Бисёриҳо медонанд ки ӯ мусулмон мебошад, аммо на ҳама аз он хабар доранд ки Пол дар давоми ҳаёташ исломро қабул кардааст. Погба исломро аз пӯшти наҷотпарастии мухлисон қабул кард. Аввалин бор оиди ҳавасмандиаш ба мусалмонӣ Пол дар вақти ҷоми ҷаҳони соли 2014 баён карда буд. Баъдан бисёр вақт дидан мумкин буд ки чӣ тавр ӯ дасти дуо мебардорад ва пеш аз ба майдон баромаданаш сураи Ал-Фотиҳаро мехонад. Танҳо соли 2016 Погба рӯйрост иқрор шуд ки ӯ исломро қабул кард است وقتی در یوونتوس بازی میکرد. در اینترویوی خود با نشریه دیلی میل پاگبا اقرار شد که او مسلمانی را با سبب آن که در آن نژاد پرستی نیست و در این دین ملتی تو، رنگ پوستی تو یگان اهمیت ندارد قبول کرده است. پس از گزارش به منچستر یونایتد با ارزش بیشتر از 100 میلیون یورو که در آن وقت قیمتترین ترانسفر در تاریخ به حساب میرفت، پاگبا چندین بار گفت که از مسلمان بودنش فخر میکند و میخواهد زبان عربی را آموزد. همش به خاطر پورا از خود کردن کتاب قرآن کریم. همچنین پاگبا به موضعهای مقدس اسلامی تشریف آورده است، از جمله مکه که آنجا حج عمره را انجام داد. فرانک ریبری هم در دوام حیاتش اسلام را قبول کرده است. سببی به اسلام رو آوردن حملگر فرانسوی عشق به دختر مسلمان الژیری و هیبه است. پس از آنکه ریبری سال 2006 اسلام را قبول کرد و هیبه زنی او شد. از این پس هم ریبری کوشش میکند که به طلبات‌های مسلمانی جوابگو باشد. از جمله ریبری نام خود را بیلال یوسف محمد گذاشت و دوست می‌دارد وقتی به او با چنین نام مراجعت میکنند. سال 2007 ریبری به باواریا گزارش کرد و هیچ حتی به شرطنامه‌های رکلامی نگاه نکرده رعایت کردن اسلام را ادامه میداد. مثال در رکلامای پیوا در دست همه فوتبالبازان این نوشاکی اسپریتی را دیدن ممکن است، اما فرانک داشتن آن را در دست رد کرد. ریبری یا خود بیلال یوسف محمد همراه همدستش حمید التینتاپ حج عمره را انجام داده است. ژولین فابر سال 1983 تولد شده است و در منتخب فرانسه بازی میکرد. در کریر دستاویش او در کلوب‌های چون باردو، ریال مادرید و وست هم هنرنمایی کرده است. پس از شناسایی با دوستان مسلمان خود که برایش نمونه عبرت بودند و با ژولین رفتار و طرز حیات آنها پسند آمده بود، او اسلام را قبول کرد. فابر اقرار شد که پس از قبول اسلام دلش آرام شد و خوشبختی را حس کرد. فوتبالبازی چهارم هم از فرانسه است که این نفر نیکالیا انلکا نام دارد. صدای از آن به انلکا سخت مقبول شده است و دقت او را به خود جلب کرده است. پس از این نیکالیا سرگذشت پیامبر یوسف علیه السلام را خوانده بیشتر به اسلام نزدیک می شود. از این پس انلکا دیگر شبهه نداشت که او مسلمان است و روی راست اقرار شد که به اسلام رو آورد. انلکا در دوام کاریر با موفق خود در دسته‌های چون پسژ، آرسنال، ریال مادرید، لیورپول، منچستر سیتی و چلسی هنرنمایی کرده است. همچنین باید خاطررسان نمایم که پس از مسلمان شدنش انلکا به خود نام عبدالسلام بیلال را گرفته است. در خورد یک دوستم با من بسیار اوید اسلام گپ میزد. پس از این من اوید این دین بسیار فکر میکردم. وقتی سال 2004 به فنربخچه ترکیه گزارش کردم، صدای اذان را شنیدم و با یک مولای فرانسوی مراجعت کرده خواهش نمودم که یکچند آیات‌های قرآن را به من معنی داد کند و از سرگذشت یوسف علیه السلام آغاز کرد و این به من چنان تاثیر کرد که من اشکال خود را نگاه داشتن نتوانستم. پس از این خواستم که اوید مسلمان بودنم اعلام کنم.
нафари навбатӣ ҳам аз Фаронса аст ки дар дастаи овозадори Барселона бозӣ кардааст. Эрик Абидаль ҳимоятгари бо маҳорат ҳам аз пушти ишқ ба ислом роҳ овардааст. Ҳамаи мо аз муборизаи Абидаль бо бемории саратон ё худрак хабар дорем. Бо шарофати муҳаббат ба ислом ва имони қавӣ ба ӯ муяссар шуд ки ду бор ин бемории марговарро паси сар кунад. Айнан мисли Рибери ҳам ӯ аз пушти ишқ ба духтари мусалмони алжирӣ Ҳаёт Алкабир ба мусалмонӣ роҳ овардааст. Вақте Эрик 19 сола буд, онҳо бо ҳам шинос шуданд ва пас аз он ки Абидаль соли 2007 оиди қабули ислом рӯйрост иқрор шуд, онҳо ба ҳам хонадор гардиданд. Ин саргузаштро ба ёд оварда Абидаль чунин гуфта буд: вақте ман ба қароре омадам ки бояд хонадор шавам, ягона шарте ки падари Ҳаёт ба ман гузошта буд, ин қабул кардани ислом аст. Аз он лаҳза ман мусалмон гардидам ва хело ҷиддӣ онро омӯхтам. Бо ҳамаи нозукиҳояш шинос шуда, бо дили пур ва боварии комил ба ислом роҳ овардам. Ин муҳимтарин интихоб дар ҳаёти ман буд. Бо шарофати меҳрубонии Аллоҳ ман зиндагии хушбахт дорам ва Қуръони Карим ҳамеша бо ман аст. Фредерик Кануте ҳам яке аз нафароне мебошад ки исломро қабул кардааст. ӯ дар давоми карьераи худ дар дастаҳои машҳуре чун Лион, Вестхэм, Севилия ва Тоттенхэм бозӣ кардааст. Кануте ҳам мисли дигар қаҳрамонҳои барномаи имрӯзаамон аз Фаронса аст, вале ватани аслиаш Мали мебошад. Вақте ӯ ба ватани аҷдодии худ меравад ва бо мусалмонон шинос мегардад, ба хулосае меояд ки ин дини муқаддасро қабул намояд. Кануте ҳам бо амалҳои зебои худ байни дигар мусалмонҳо машҳур аст. ӯ дар масъалаҳои муҳими мусалмонҳоро дастгирӣ мекард, аз ҷумла дар масъалаи Фаластин. Соли 2007 вақте Кануте дар Севилия бозӣ мекард, яке аз ҳодисаҳои хеле ҳам муҳим ва хотирмон рух дод. Футболбоз фаҳмид ки кадом як ширкати сохтмонӣ бо сабаби анҷоми муҳлати иҷораи замин масҷидро дар ин шаҳр вайрон карда истодааст. ҳамон лаҳза Кануте ин заминро бо арзиши 70 000 евро харидорӣ кард, ки ин баробари маоши яксолааш буд. футболбози ҳафтум Мануэл Адебайор аст. Ин футболбоз дар ҳоле исломро қабул кард ки қабл аз ин хело ҷиддӣ дини насронӣ, яъне христианиро риоя мекард. Дониши хуб оиди дини христианӣ ба қабул кардани ислом халал нарасонданд. беҳтарин футболбози Африка дар соли 2008ро дар яке аз масҷидҳои ватанаш дида мухлисон дар ҳайрат буданд. ана соли 2015 бошад, ҳангоми вохӯрӣ бо портали Ислом онлайн, ӯ гуфт ки пас аз пурра омӯхтани саргузашти ҳазрати Исо алайҳиссалом ба ислом роҳ овардааст. пайғамбар Исо алайҳиссалом суҳбати худро бо дигарон бо гуфтани ассалому алайкум оғоз мекард ва пеш аз он ки ягон корро кунад, иншааллоҳ мегуфт. ҳамчунин ӯ дастон ва пойҳо ва сари худро мешуст. ҳангоми ибодат дар замин саҷда мекард. ӯ аз нӯшидан ва хӯрдан худро нигоҳ дошта рӯза медошт. гӯшти худро истеъмол намекард. ҳамаи ин амалҳоро ман на дар дини насронӣ, балки дар ислом дидам, қоил шуд Адебайор. бо ҳамин тамом дӯстон, умедворам ки барномаи имрӯза ба шумо писанд омад ва шумо ба ғайр аз тамошои он ба худ чизеро гирифтед. андешаҳои худ аз ҷумла пешниҳоду камбудиҳоро дар комментария нависед. онҳоро ба назар гирифта кӯшиш мекунем ки видеои худро беҳтар кунем. хайр, то барномаи оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед дӯстони азиз.